Kublai Perlok, abang ngồi cái trình thờ và Arden và thọ nghe hay là cái nói. I have no problem with anyone or anything unless they meddle in the affairs of my tribe and attempt to disintegrate us. You know what I mean. Ba Arden bilang bahasa Umno. Dengan ni kentin bang. Ba Arden buat thọ, buat bu. Terus dia kata lepas oke lu bilat sosial media. Wong umne bahatin kasi babong ngamdon sini ini minuru. Lano tangi itu di bamut ban cari tapi kan ya kan kayak gitu ya kabang reply. No percaya ka. Seperti siapa? Perintah ngatwa kan kontrak akan di YouTube nah kan tentang itu pom kami ya ka. Terus ya kabang aku kan di link ne. Mano ba kita mau kerja dari demi minta. Tunde badan umur dan ông hầu tổ mình lâu thì bác và cái chính vì nó vì là quá nhiều tiền nó bả người bay bại thì là đẹp tiếp và what tăng này một từ sự bộ tiền và cái chính vì giờ nó đều người khăm và ông Hana và các đơn cái người lại tắc ya gitu di bawah hari Terus banyak kali kemudian belum lihat ini ketin low yung bare apa mau idala di wong pemilihan prak ini dikasih kabari ko mo ra tihiting tapong kabit ini dikasih kalau penting mo bang penilai ini di kandi gitu mere ini gue takkan mau lan mati gitu jadi gitu ya kalau nggak labu terus dengan ini dengan dia lihat itu pakai jindu itu jindu thotnya kalau wakar itu ini bisa